Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. Maguthi musha channel, go subscribe, like, share, click the notification bell so that you get my notifications whenever I post a new story. Ningakhohlwa guys, super thanks mabuthi nje khona omncane ufuna ukuthi fahla kwi-channel. You are welcome ukuthi uklikhe lapha ku-super thanks, kunama-options amaningi guys. Also asiwaskip ama-adverts, siyayibuka i-adverts from the beginning ize iyophela bafethu. Without wasting your time, another day another story. Isitori sesanamhlanje simayelana nogeli. Kuthiwa ugeli yamulahla ingelozi, yamlahla ingrozi intombazane. So intombazane ngiyayijola nobaba oshadile. So ayimijola nalo baba lo baba iyamazi uma wakhona, cabanga kuthiwa nje imjwayele kakhulu uma wakhona baba esonta naye. Shuthi yona yajola nalo baba ukuthi bahlangana kanjani akaze kuze kuchazwe, akekho waziyo. Kuthiwa nje kodwa yayijola nalo baba, and umama esuspect ukuthi no man khona umuntu la osebona nobaba yabo, but I can't prove ukuthi unomuntu yabo. So hayi intombazane nayo nje ihlezi nice kulo mama mimbona, even though babengajwayelene ngaleyo ndlela babesonta ndawonye, but nje babazana besonte kwibranch eyodwa yabo. Ayithiwa ke lo mama lona ke abona ukuthi umuntu akhe akakholwa, athi umuntu wami ngathi khona yabo, khona la esibhimba khona yabo. Ayithiwa ke ampela kuhamba isikhathi ke abona nje ngezimpawu na umuntu akhuma ngabe sebona. Ayithiwa ke alentuze le ngane yayisebenzisa enye number for ukujola nalo baba because ayingafuni kwenze ngisho nale mistake yabo. Ayithola lo mama lo ayithole le number le once linyana de ayithole, so mayithola iPhone le number yabo. Kuyabonana indlela abaxoxa ngayo ukuthi nje abantu abajolayo yabo, and le number le message ayitholakala ku Truecaller nani. So lo mama lo avela iPhone le number, anoma bechat ayina profile picture ayina lutho le number. Ayitraceki nje kahle number nje shuthi wayithathela iSIM card nje wathi eyale ndoda naye. Hayi tholo mama ayifonele ngathi wathi sisi elushiya umuntu wamphansi lo baba lo ngicommitted kuye, and angifisi ukuthi kube khona into ezoba broken phakathi kwami naye, nginezingane la lo baba were ngiyacela nje, angifuni ukuthi sengiyabona mase kunama cracks kwi-family, angifisi ukuthi umndeni wami ubhidlike ngenxa yakho yabo. Amncenga thugela amniki attitude umama, amtshela ukuthi hayibo kushuthi phela isitofu sakhe ngasinja nje kuthiwa nje uthi ugela abe ne-attitude kumama. Kuthiwa umama hayi kulungile ngane yami yabo, uza ukuthi vele umama wesidi dano oyikholelwayo. Hayi kuthiwa nangempela ke ayiqhubeka indaba yakhe nobaba, kanti ngelinye ilanga umama uzobacupha yabo, enze ngazuthi uyahamba because into yayimbasela kakhulu wayibona ukuthi yonke into abayenza la emzini wakhe, because wayengahlali nengane zakhe zayihlala emakhaya, and then bona behlala edrobheni. Hayi kuthiwa nangempela ke lo mama lo ahambe yezwa ethi nje ehambile ngelinye ilanga, hawu shuthi ke evele ebuye isikhathi singakashayi. No zayihlala nabo but bazisemakhaya ngaleso sikhathi mina ophambanisana. Hayi kuthiwa ke ingane zasemakhaya umama nobaba bakhona, so umama ke hambe umuntu oyobheka ingane emakhaya. Mase uyobheka ingane emakhaya kanti uyadidisa yena, ufuna ukubuya abone ukuthi baba lo ngoba azi ukuthi uzohamba for isikhathi esithi ngeke nisale faka le ntombi yakhe yabo. Ayithiwa mase uyabuya umama evele ebuye kanti busy that time. So inkathi busy hayi indoda imuzwe kangaze yamuzwa kanjani, noma yezoduma imoto noma kwenzakalana ngathi. So ugela sukume ndize abale eshiya iphenti lakhe. Hayi sana ngempela umama abuye ke yabo, wazaze nje umuntu okhohlwe something yabo. Hayi ethi hayi kulungile angisahamba sengizosase ngiyakusasa emakhaya ngiyobona ingane. Ayithwala ubaba ngithi abathi obaba banaki bayabuye kuba benganaki ukuthi hayibo ugela ushiya iphenti, alibone kuqala umadema alifihla iphenti. So intombazane ifonela ubaba, hayibo baba yazi kwenzeka inkinga la ngase ngibaleka phela ngoba ngisathola iphenti lami kanje nje, cela ukuthi nje uzame indlela ukuthi ulifihle umama engaliboni yabo. Ayithiwa ubaba yakho phenti la ngibona iphenti, ngisabathe ngiyacinga ngithola iphenti mina la. So hayi ke intombazane ingabe namsebenzi yabo nje bejoke ngakho ukuthi hawe ma kulahleka iphenti were yabo, sekuyihlaya labo bobabili. Ekade umama ubaselekile, kuthiwa umama avedane ayikhombe enyangeni naleli iphenti. Kuthiwa athi nje ngifuna ukuthi isitho sakhe sangasese sikhule yezwa yini. Hayi kuthiwa ke nangempela ke uthi nje kusamnandi kusenjalo ngaphezulu isikhathi esiganani intombazane iqala igule ivuvukalelwe isitho sayo sangasese. Kuthiwa hayi sigcwalile ilonda yabo, kuthiwa hayi qala inganaki itshe sayi mhlawumbe i-infection nje ingatheni yadlula. Hayibo kuthiwa yande into yabo into evuvukala ngathi ihlahla ekhulayo
ngathi kunento ezihlahla emilayo ekuthiwa ngeke isabe intombazane imtshele manje umuntu ukuthi hayibo asenenkinga manje imilo and ayisakhumbuli nendaba yayo ukuthi yashiya ilentuzane ephetilayo lapha kumama ishito basenenkinga manje ayisayi nasesontweni yabo loba uyabona ukuthi okay into zami ziyasebenza nobaba sehleze khona manje akasanyamalali nje for no reason because baba boyfriend excuse ukuhamba so girl agule ugirl kwembulo kwembese kuthiwa hayibo agule ugirl kuthiwa isitho sikhukhumale yezwa yini kuthiwa sikhukhumale kuthiwa bethi besathuswe yilokho kuvele kumila ama-roots kuthiwa makumila ama-roots yabo njengama kuthiwa yini yilokho kokumila phansi esihlahleni kuthiwa kumile kuye yabo kuyalunguza kuyakhombisa ukuthi khona into emilayo kuthiwa simile ihlahla ntombi kuthiwa ngapha kuyavuvukala kuthiwa isihlahla usibone kumuntu kodwa ubone ukuthi khona into emilayo izihlahla lapho so ugeli kungasahlaleki la khona kungasabonakala kungasenzeki lutho so ayi uletuzeke ubaba ke lo intombazane imtsheneke athi uyoyibona hawe ma afica intombazane injani yabo azama indlela yokuthi ayoyibona kwakungekho umuntu ke nje ayihlala nosiswayo wayebuye egadi usiswayo wayesazi story wacela ukuthi ucela ukutshotshela uyoyibona kuthiwa ayimefika hawe ma ingane injani kuyanuka la ihlala khona kuhlaleki okuthiwa lo baba lo lentuzeke ahambeke afike Nkosi yami-ke athi uzoyihambisa uzozama indlela yokuthi beyihambise enyangeni-ke kuyobona ukuthi kwenzakale because lento le into yesintu le babeyise esibhedlela nje ya-admithwa ibuyise kuthiwa ayikho into esingakusiza ngayo asiyazi into enje siyayiqala into enje ayithiwa ngampela babezama indlela yokuyisa inyanga kuthiwa nje ithi inyanga yabona nje leli uvala welumbo into engalapheki uyolashwa lo muntu owakufaka yona hayi lo baba ahlohlele ngana into ezokusiza vele uhambe uyiveza kulo mama uconfess ukhuluma iqiniso ukuthi kwenzakalani kube uyena yedwa umuntu ekuthuza ukusiza ayithiwa ke ingane ke imbuno itshela mawayo ukuthi imangiki kanje ingalala nendoda yomuntu and umuntu akhona angakhohlwe into yami yangaphansi kusho uhamba uyosebenza yona ingakho ngowa kanje athi manje phela makuthiwa yonke ezokusiza uhambe ukhuluma hamba ukhuluma so hayi ithi ngani into ebuhlungu umama engimaziyo hayibo kuthiwa thukuma wayo kuthiwa ke isho ukuthi umama engimaziyo kuthiwa athi hayi kulungile akhanje hayi kuthiwa phela yayingasakwazi nokuhambisa iqukulwa ayithiwa mabefika hayibo kamamba nje lana kuthiwa unangempela bengene kuthiwa umama nevele emoyizeli mabebona bengene kuthiwa siyakhumbula ungipikela ngikuncenga mina kuyimina oncenga wena manje wena oncenga mina kuthiwa ingane yami uncenga yakhala so lo bami into ebuhlungu ke inyanga eyangenzela lento ishonile angazi ukuthi uzosizakala kanjani yo kuthiwa kushubeke imali kuthiwa ncengwe Nkosi yami athi nje ishonile inyanga ayikho into engasiza ngayo inyanga yangenzela lento siyashona hayibo kuthiwa Nkosi yami ingane yahamba injalo kuthiwa bayizama nababezama ukuyisiza beyizame behluleke kuthiwa abantu bemzonda noma kuthiwa vele wayeka ukusonda abazali bamjikela ukuthi unenhliziyo embi awunakho ukukholwa ingane singazi izibe njeno engabe uyayisiza ingane wazindlela okwesile kuthiwa nje umama washiya phansi sonke kuthiwa hayi ngisho indoda yakhe imncenga kuthiwa ase nje ufuna asinde aphinde abuye eze kuwe kodwa ngivela ayikho into engamsiza ngayo yashona inyanga yenza lento okutshela kuthiwa ingane yagula yaze yashona umama akazezexake akanazwelo till today kuthiwa nje akazingeni ukuthi kwezali akasayi kulelo sonto uhlalela emzini wakhe vele ba right ke emzini wakhe uyihlalela nemeni yakhe imeni yakhe imuthanda ukubhubha ke manje izwa yena emakhaleni ayi sela ndaba nokuthi khona ingane yake yaluza umphefumulo ngenxa kuthiwa ke ingane yashona kanjalo kuthiwa nje kwaphela nje kanjalo ngengane kuthiwa abantu bakubo bamzonda baze bayeka but ayikho into abangamenza yona yena wayengazi uvele esho yathi mina ngangingazi ukuthi usibani bani ngangithi nje umuntu engingamazi so ushonile kumuntu owenza lento siphela lapho ke story set sanamhlanje I hope enjoyile guys nibuye again ngizobuya nezinye istory bafethu ngiyaxolisa ukuthi ngibuye ngithi qengu ngithi qangweni ngangiboni yabo ngiyaxolisa kakhulu ngiyithanda kakhulu nxa